Kay ke supply chain fund. Kadai ke jingkersian tengka hapok inclusive supply chain development but enterprise development trong kami kalam pan pencluri kinong sengkam lagi dai kikam kibarit pedeng lane bahe kepentup lang ya karep keriang dak bay tray lang pan syakri bat pendap yang kiyau ke bayar keleng ki ki Windows hapok ke supply chain fund ke window 1 ke window 2 window 3 but window 4 Kay ke jingkersian hapok ke window 1 bat kumno ban apply Asnong jong kinong apply ke deban hap hapok ke meklam ke kunhon kinong rep ke deban don ship ho hado arpongut kit khot ke kunhon ke deban don ya ke bank account Baro kit khot ki deban no senyang dak pisah lane ke no ke jingai kum ke bai seng hala ke kunhon kit khot ki deban long ki ba kloy ban shim ya karam na ka IVCS SHG lane ke bank Ki jingkersian Kajing penroy haka kamri senyang Kajing rep seing Kajing rep pan Kajing rep sok merit Bat kumta terter Kajing kersian tengka ke bahaduk sanlak Na kebenta ke kenhun basipau hadu arpongut kinong rep Kebenta ke benengkong Kumpa siteng na kekenhun kin yo ya kajing kersian tengka bat on daladon kajing yo nong hap pan pai biang sya kekenhun kebenta ke baar ki wei pat ki dekhot ki basa kin yo ya kajing kersian tengka bat pentelun ya ka hap deng jongki haden ke kerdan ke baar kekenhun kinong rep kan pai biang ya kajing kersian tengka sya ka IVCS klem dodon kamban siu ya kasut kai kajing kersian hapok ko window 2 bat kumno ban apply kasnong jong kinong apply ke deban hap hapok meklam Kekenhun kinong lum sembai ke debendan laar hado sangut kit khot. Kekenhun ke debendan ya ke bank account. Baro kit khot ki deben no senyang dak pisah lane ke no jingai kum ke bai seng hala kekenhun. Kit khot ki deben long ki ba kloy ban shim ya karam na ka IVCS SHG lane ke bank. Ki jingkersian Ke jingkersian na kebenta ki jakabu sembai Sembai seing Sembai pan Kajing sara nak bentau sok merit Kisok pat ki juhur Kajing sumari ki jingri pat kumta terter Kajing kersian tengka ke bahadon riulak nak benta ke kenhun baar hado sangut kit khot Kebenta ke benengkong Kumpa siteng na kekenhun kin yo ya kajing kersian tengka bat on daladon kajing yo nong hap pan pai biang sya kekenhun kebenta ke baar ki wei pat ki dekhot ki basa kin yo ya kajing kersian tengka bat pentelun ya ka hap deng jongki haden ke kerdan ke baar kekenhun kinong rep kan pai biang ya kajing kersian tengka sya ka IVCS klem dodon kamban siu ya kasut ki ai kajing kersian hapok ko window 3 on kersian yi ki kenhun berit ne pedeng Nadu pas dang thung andala dep od bad hadu banda penya yau ya kimar menu bala man yo ya kene kejengkersian kenhon jokinong rep cooperative society self help group bad ki wei de ki kenhon ki petre ya kam khai pateng bad ki bala yo ya jing hikai ka ba omduna ya ka sisnem kejengkersian teka ka hadu sau pholak an ai ya kejengkersian teka tang anda ke kenhon kan penmi siteng ya kapisa na kajing don kam sa siteng pad on pendap na ka project kumno ban apply na ka benta ka window 3 ka multi stakeholders kan jet ya ki benta ki bakala ban ai bai seng ka jingkhot na ka benta ka EOI lengba ki core internet on pediang ni ki proposal ha EFC lane DPMU ka jingkmi ne bishar penya bat ka jipechisha da ka DPMU ka jingyarap banchna ya ki business plan Kajing peti kena pat penitu sya ke SPMU Kajing penitu daka SPMU Kajing menjur pat jing soy Kumno ke EFC kan irap ban apply ya ki window Kajing pen kre na kebenta ke business plan Kajing play ya ka account ha IVCS lane ke bank Kabayo jing bit na ka IVCS lane ke bank hak bayadai pat karam Kajing ai jing hikai bat pentebit yalade Kajing IT ya ke application nak bentaban kemi banyak syaki DPMU lane SBMU Man yo i kajing tip bakam banyak
Pila banlej Shaki FC Bajantam lane ke Basin Development Unit ki badan Hamanla ki blok